U svakodnevnom i javnom životu, u medijskoj i običnoj komunikaciji, u raspravama i u afektima, sve u svemu, kad god nam to padne na pamet, neumereno koristimo stereotipe. Zašto je to tako i u kojim situacijama stereotipi postaju prepreka razumnom sagledavanju stvarnosti? Na koji način stereotipima prikrivamo činjenice i istine u društvu i u kom trenutku oni postaju opasni po zajednicu i pojedince? U novom serijalu emisija Šira slika bavimo se ulogom stereotipa u politici, religiji i kulturi, ljudskim pravima i slobodama i egzistencijalnom položaju žena i manjina. Centar za razvoj civilnog društva u fokusu svog rada godinama ima položaj i život pripadnika manjina. U projektu Teatar promene rasvetljava stereotipe, predrasude, diskriminaciju i kršenje LGBT prava. Tema predstave Sretne suze svatova je gej brak, a poseban aspekt ovog projekta je praćenje reakcija publike koja gleda predstavu. Mi smo pošli od toga da većina, da u stvari prosječni građanin u Srbiji smatra nekako da je priča o LGBT pravima u stvari uvezena prosto u Srbiju pod pritiskom zapadne ideologije, da je prosječni gej bogati, obrazovan, urbani građanin Srbije. Međutim, ništa od toga nije tako. To je čovek kao prosječan stanovnik Srbije, kao i svi ostali, što znači ima ih pripadnika gej populacije ima u selu, ima ih neobrazovanih, ima ih žive siromašno. Neki od njih su pripadnici nacionalnih manjina. Sve to treba predstaviti tako kako zaista jeste u životu. Ova predstava povezana je sa ispitivanjem publike, a sve zajedno dobro pokazuje da živimo u društvu koje posrće pod teretom predrasuda i stereotipa. Vrlo često u stvari se neko iz publike piše u našem upitniku da nema nikakvih predrasuda prema gej populaciji, a par pitanja niže kaže da je homoseksualnost bolest i da je treba lečiti. I to je praktično, jeste već sada slika kako prosječni, opet kažem, građanin Srbije vidi nekoga ko pripada gej populaciji. Znači, smatra da je bolestan, da treba svoju bolest da drži u svoje 4 zida, da ne treba njome da paradira na ulici. I mi naprotiv ovom predstavom hoćemo da poručimo da su ljudska prava i prava koja pripadaju LGBTIQ populaciji, da ljudskih prava ili ima za sve ili ih nema za nikoga. I mnoga druga istraživanja potvrđuju visok stepen homofobičnosti, pogotovo u shvatanjima mladih. Labris je izneo taj podatak da 54% srednjoškolaca u Srbiji smatra da je homoseksualnost bolest. To nije sredina u kojoj se može dalje raditi na pravima LGBTIQ populacije. Ako vi imate tako visok stepen homofobičnosti, baš kod mladih sveta, a očekivali biste da je mladost otvorenija i spremnija da prihvati drugog, međutim, kod nas je upravo obrnuto. Kod nas je, moram reći, istine radi i u celom regionu, pa možda i u cijeloj Evropi, na delu retradicionalizacija. Ispada da je mlad čovek od 18 ili 19 godina tradicionalniji, konzervativniji nego njegov roditelj, što je jedan poražavajući trend sa kojim bi država morala da se nosi na jedan, kako da kažem, osmišljeniji i pametniji način zarad budućnosti sopstvenog društva. Programi povezivanja mladih ljudi u regionu jedan su od najefikasnijih načina za razbijanje stereotipa. Putovanje u druge sredine daju pravu sliku realnosti i dovode ljude do katarzičnih promena. Kroz projekat Multietnička riznica Srbije pokušali smo da povežemo ljude iz Vojvodine, to jest Mađare iz Novog Bečeja. Imali smo ljude iz Niša, naše srednjoškolce, i imali smo ljude iz Bujanovca i Preševa. Vrlo je bilo interesantno raditi sa tom ciljnom grupom i vrlo je bilo interesantno pokrenuti ih da putuju. Ono što smo mi otkrili kroz taj projekat je da 85% ljudi nikad nije putovali iz svog grada i ono što smo imali problem sa roditeljima, da puste tu decu zapravo da vide kako žive njihovi vršnjaci. Mislim, znate kako kad roditelj prati dete, da on kaže tamo će da te ukradu, da te, ne znam, siluju, da te ubiju, da ti naplate za sve ono što su trebali ili što nisu trebali, za sve ono što su neki uradili u naše ime ili nisu. A zapravo kad odete tamo,
ljudi žive svoj život. Ljudi žive svoje lokalne probleme, isto kao što mi u Nišu živimo svoje lokalne probleme. Organizacija Proaktiv neprestano povezuje mlade ljude kroz putovanja, kampove i razmene. Ono što je prednost Nišlija je da se kod nas otvorio aerodrom prošle godine i da sad imamo 12 letova bukvalno ka svim destinacijama u Evropi. Od Slovačke, Austrije, skandinavskih zemalja, Nemačke, Holandije, tako da bukvalno za vrlo jeftine pare, za nekih 15-20 evra, pričamo o povratnoj avionskoj karti, vi možete da se dobacite do bilo kog kampa u svetu. S jedne strane, to je fenomenalna stvar, a s druge strane, kad me pitate za rezultate, mi smo u ovoj godini poslali tek nešto više od 100 mladih ljudi. Na grad koji ima 300.000 stanovnika, poslati 100 mladih ljudi nije neki uspeh. Tu sad treba pričati o tome da li ti mladi ljudi nemaju informacije ili ja sam bliže ovoj drugoj teoriji da se oni i dalje plaše nečega. Da postoji te predrasude od nepoznatog i da postoji zapravo ta predrasuda od putovanja. Težak egzistencijalni položaj starijih ljudi u Srbiji višestruko je otežan predrasudama i mitovima o starosti. Jedna od uvreženih predrasuda je da sa godinama opadaju i potrebe ljudi, te da starijima ništa ni ne treba, kao da život za njih treba da stane. Ne znam šta to znači ne treba. Ja bih mogla i da kažem obrnuto. Ne da im ne treba, nego starim ljudima nekih stvari, u nekim stvarima i na nekim poljima treba mnogo više nego onima mlađima ili onima koji su u najboljim godinama koji rade. Zdravstvo, pa naravno, pa i tekako i njima trebaju ona ortopedska pomagala, slušni aparat, pa i njemu trebaju naočari, razbilo se staklo ili nije mu dobra dioptrija. Ako on to sve nema novac da plati, nema ništa onda. On je i na taj način isključen, jer niti može da čita, niti može da hoda. Dakle, to da njima manje treba u odnosu na neke druge, pa da, manje mu treba ako svede se na ono egzistencijalno, na životinjsko, na golo preživljavanje, onda mu doista malo treba ili ni malo. Nažalost, starost u Srbiji donosi sveokupnu izolaciju, socijalnu, fizičku i mentalnu. Rad na terenu organizacije Emiti u dva potpuno različita dela zemlje, na Novom Beogradu i jugu Srbije, to potvrđuje. Ima nešto što je zajedničko i jednima i drugima. Ovima koji žive na Novom Beogradu, u najbogatijoj opštini u Srbiji, gde je najmanji procenat siromašnih, i oni dole na jugu, gde je najveće siromaštvo u Srbiji. I jednima i drugima zajednička je usamljenost. Ovima jer žive u višespratnicama, neki čak i ne izlaze. Srela sam ljude koji 5-6 godina nisu mogli da izađu iz svojih zgrada, praktično su oni vezani za krevet. Jer ne mogu, drugi ne izlaze kada se pokvare liftovi. To je prva zajednička stvar. Oni dole nekada prođu dani sa juga Srbije, oni nemaju kom da kažu ni dobro jutro, ni dobar dan, jer niko im ne prolazi kroz selo. Statistike kažu da nam iz godine u godinu kao društvu ide sve bolje i to je već stereotip u javnim nastupima političara. Možda ti neki parametri na globalnom nivou jesu bolji, kako država to već kaže, ali je to daleko od onoga da se vidi u realnim životima nas običnih smrtnika dole koji živimo. Polazim od sebe, pa i od svog okruženja i od svega gde ulazim u kuće i starijih i ne samo starijih. Moji saradnici i mi recimo radimo sa izbjeglicama, interno raseljenim licima. 50 saradnika na terenu koji dnevno ulaze u njihove kuće. Svugde je to sastavljanje kraja s krajem. Uvek ih pitamo da li je bolje, da li im je lakše, da li su raspoloženiji, da li više mogu, čemu se raduju. Ne, priče su potpuno suprotne od onoga što se nama šalje poruka od ozgo. Do pre 10 ili 15 godina o nasilju nad ženama u našoj sredini se uopšte nije ni govorilo. To vreme mitova i stereotipa, vezano ne samo za nasilje, već i za ukupan položaj žena u društvu, ipak nije iza nas. Nasilje u porodici je najveća i najčuvanija tajna. Zato što jednostavno ono što mi doživljavamo kao tradiciju, a što je vrlo pogrešno doživljavati na taj način, je da je žena u prilici i
potrebno je da trpi sve što je snađe u njenom životu, privatnom i porodičnom. A to je da se jednostavno žene uče od malena, devojčice, da treba da trpe sve ono što ih snađe i da se izbore sa tim kako znaju i umeju, ali da pritom ne sramote pre svega porodicu, a onda i sebe. U nekim porodicama se i dalje smatra da je to nešto o čemu ne treba govoriti, pogotovo u manjim sredinama, a tu najčešće okolina zna šta se dešava. Postoji nekakav tabu da je nasilje, porodično nasilje nešto što je porodična stvar komšije i njegove žene i da to ne treba prijavljivati, a da ako komšija pušta preglasnu muziku, onda ćemo to da prijavimo. Nedavna kampanja Ženskog razvojnog centra iz Niša bavila se ženama starosti od 65 godina i više. Ako je nasilje nad ženama težak problem, u ovoj grupi žena je još i najteži. Znači, nijedna žena starije dobi vam neće priznati da se nalazi u problemu nasilja iz više razloga. Prvi razlog je zato što ona neće priznati jednu porodičnu sramotu gde se ona našla, znači, od svojih najmilijih u problemu nasilja. Znači, to je nešto što je stereotip. Vrlo često se dešava da mladi nisu u prilici da rade i da zarađuju, pa žive od tih porodičnih penzija svojih majki, svojih baka. Znači, sada žene koje su celog svog života radile, nisu više u mogućnosti da imaju svoju ekonomsku nezavisnost, one moraju da podržavaju i da finansiraju mlađe članove domaćinstva. A da pritom, nažalost, i vrlo često budu čak i u problemu nasilja od strane njih. Finansijska zavisnost često otežava rešavanje teškog položaja u kome se nalaze žene sa iskustvom nasilja. Ekonomska situacija u stvari jeste nekada i uzrok i posledica ostalih vrsta nasilja u porodičnim i partnerskim odnosima. I tu kada je žena ekonomski zavisna od partnera, ona mnogo teže u stvari izlazi iz tog odnosa nasilja. To ne znači naravno da žene koje su ekonomski samostalne ne trpe nasilje, naravno tu nema pravila uopšte, ali te žene imaju, kako da kažem, mnogo bolje resurse da same reše problem, da napuste nasilnika, da samostalan život započnu sa decom i na taj način svoju situaciju, da tako kažem, reše. Ali što se tiče te ekonomske zavisnosti žena, mi smo davnih dana već shvatile da postoji jako snažna veza između ekonomskih i socijalnih problema žena i mi smo programe ekonomskog osnaživanja žena počeli da razvijemo još 2005. godine. Zrenjaninski edukativni centar nedavni program ekonomskog osnaživanja namenio je ženama koje žive na selu. Ono što je problem u stvari sa ženama koje žive u ruralnim sredinama, to su upravo te male sredine gde se o nasilju recimo vrlo retko govori, jeste to da su u pitanju žene koje su višestruko diskriminisane. One imaju jako malo šanse da se zaposle izvan domaćinstva. Recimo, vi imate sela u okolini Zrenjanina gde, na primjer, u 6 meseci imate jedan konkurs za posao i ni jedan više. I one su, znači, prepuštene tome da rade u seoskom domaćinstvu i postoji jedan naziv za to, imaju status pomažućih članova u seoskom domaćinstvu, znači obavljaju sve te neke poslove, a nemaju nikakve prihode. Program je okupio udruženja u kojima se u ovim selima i inače okuplja veliki broj žena. Pa, kod žena je karakteristično to da posao za koji se opredeljuju, znači to su uglavnom ručni radovi, kolači, pravljanje kolača, šivenje i tako, znači, kako da kažem, više ženski poslovi. To je bitno i kod žena one očekuju i uvek razmišljaju da im treba muška podrška. Još treba, mislim da prođe vremena da žene shvate da im ne treba muška podrška, da su one same sebi dovoljne i da to udruženje ili kroz mrežu tih udruženja žena da može to da im bude veća podrška nego bilo koji muškarac, na primjer. U selima Žitište, Belo Blato, Sečanj, Mužlja rađeni su biznis planovi, a radilo se i na samopouzdanju. Jako je važno da žene shvate na koji način mogu da postignu to osamostaljivanje, na koji način mogu da zarade i da shvate da je to u stvari bitno, da to nije u pitanju moda, preduzetništvo, nego da je to u pitanju nešto što im može omogućiti jedan dobar život, lagodan život i naravno ne samo njima, nego i njihove dece. Stepen vršnjačkog nasilja i nasilja nad ženama tokom prošle godine obnovio je pitanje tipično za 90.
Da li je nasilje u našem društvu postalo prihvatljivo? Iz stereotipa u koji smo upali postoji izlaz koji nije jednostavan, ali je dostižan. Tačno je, ništa se ne dešava, barem na prvi pogled. Ali ne treba zaboraviti da do pre 10 ili 15 godina, upravo iz razloga što je nasilje u porodici bila najstrožije čuvanja tajna, o tome se nije ni govorilo. Sada se barem govori, sada se barem pokušava i uspešno u nekim slučajevima uspevamo da institucije sistema, jer taj problem nasilja u porodici treba da se rešava u okviru institucija sistema. Stereotipi koji se odnose na Rome i Romkinje u Srbiji kao da su otporni na iskorenjivanje, iako živimo u 21. veku. Mnogo je stereotipa koje se vezuju za život Roma i Romkinja. Ona je gatara, na primjer, govore da je spremna da uzima novac ili da proklinje ljude. Ona je nepismena, prljava, voli da rađa puno dece, da se uda rano. Ona kao rađa dece samo da bi dobila socijalnu pomoć, da ne radi. Ili Romkinja je zaposlena negde gde se radi prljave poslovi po kućama ili po bolnicama da čisti nešto što ne bi trebalo. Ako deca, na primjer, nisu pametne ili nešto ne slušaju roditelji, onda im oni prete. Ako ne budete dobri, nosit ćete cigani, ukraćete cigani, evo idu cigani, vidi kako si prljav, mislit ćete da si njihovo dete. Predrasude i stereotipna mišljenja o pripadnicima romske manjine ostavljaju velike posljedice i dodatno ugrožavaju pretežak ekonomski položaj Romkinja u Srbiji. Zbog tih silnih predrasuda i stereotipa Romkinje ne mogu nigde da se zaposle. Zbog boje kože, zbog priča da su one neobrazovane, da ne postoje Romkinje koje su obrazovane, a mi znamo i imamo dosta Romkinja koje su završile i srednje škole i fakultete, a rade na nekim mnogo nižim pozicijama, ne za ono što su završile. Žene koje se javljaju na SOS telefon susreću se sa velikom diskriminacijom, kao što sam rekla, prilikom zapošljavanja, odlaskom u institucije, tim predrasudama da su one te koje rađaju samo da bi dobile socijalnu pomoć i da time njih država finansira, a ne možda zato što su one celog svog života u nasilju i zato što je tako taj nasilnik odredio da ona rodi toliko i toliko dece. Najveći problem je što predrasude nisu samo lična mišljenja. One postaju kritično opasne kada se stereotipi uvuku i do poslednje pore institucija. Naše institucije su jednako sklone predrasudama. Tako da se po automatizmu ide da ona ne želi da radi, da se ona svesno odlučila na taj brak, da ona jednako tako ne želi da se školuje. Čak i ako je školovana, ona dolazi, to jest dobija u svom okruženju neku drugu vrstu diskriminacije, da prosto ona možda nije dovoljno sposobna za posao koji može da obavlja, bez obzira na svoju stručnu spremu i na svoje kvalifikacije. Tako da ovo društvo u celini ima jako puno predrasuda i stereotipa koje se tiču generalno, mi smo, ja kažem, verovatno najmanja zemlja na svetu sa najviše stereotipa i predrasuda. A ovi o romskoj populaciji su izuzetno diskriminacioni. Udruženje Roma Novi Bečej ima nekoliko programa koji direktno pomažu Romkinjama podstičući njihov privatan, socijalni i svaki drugi angažman. Jedna od važnijih kampanja zove se Stop ugovorenim brakovima. Mi već više od 10 godina radimo na temu ugovorenih brakova, imamo dosta slučajeva ugovorenih brakova. U Banatu su najviše rasprostranjeni. Kao što svi znate, devojčica se udaje sa 12-13 godina, izlazi iz sistema obrazovanja, zamenjuje školu i knjige sa šerpama svoje buduće porodice. Postoje stereotipi i predrasude da u romskoj zajednici se sve devojčice udaju sa 12-13 godina i da se prodaju, to je da im roditelji ugovaraju brak i da se prodaju, da je to romska tradicija. Mi želimo da ukažemo da to nije romska tradicija, da to ne treba da se radi. Posebno važan program Udruženja Roma Novi Bečej je SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina za žene koje preživljavaju nasilje. Konstantno se zaboravlja jedna činjenica. Žene su generalno diskriminisane u romskoj populaciji. Ne mogu sada da generalizujem u smislu svaka žena, svaka porodica. Jednako to imamo i u drugim nacionalnim manjinama. Ali puno njih se i tim srpskim jezikom ne služi
da kažem, na adekvatan način. Tako da sama situacija u kojoj one mogu da se obrate nekom i razgovaraju na jeziku svoje nacionalne manjine, za njih je jako velika stvar. Društvo zaglavljeno u stereotipe, predrasude i rasizam izlaz može potražiti u znanju o sebi i drugima. Knjiga Zajde Badža, romsko kultno mesto u tom kulturološkom smislu je dragocena. Evo o čemu govori. Ovaj primer Zajde Badže kao jednog tipičnog kultnog mesta Roma Niša pokazuje kako je jedna na početku urbana legenda, a kasnije svetilište praktikovano od strane pripadnika islamske verske zajednice propada zato što prosto pripadnika muslimana nema nakon oslobođenja Niša od Turaka, ali tako, krajem 19. veka. Jedini baštinici islama koji ostaju u Srbiji su zapravo Romi. Oni preuzimaju brigu o jednom kultnom mestu, umeću malo od svojih kulturnih elemenata, ali obezbeđuju opstanak tom kultnom mestu i u vremenu koje sledi, predstavljajući ga sada kao zapravo jedno tipično romsko svetilište, ali sa kontinuitetom koji seže vekovima unazad. Zajde Badža, romsko kultno mesto, pokazuju u praktičnom životu šta to znači razmenjivati kulturni materijal između pripadnika različitih naroda. Dakle, ne samo živeti svoju kulturu, tako, nego pokazivati kako se razmenjuju kulturni elementi. Šta to konkretno Romi mogu da ponude okružujućim narodima i šta to mogu da uzmu iz njihove kulture, nastavljajući čak neke kulturne elemente i kad većinski narodi te iste kulturne elemente zaboravljaju i ostavljaju. Stereotipna mišljenja kažu da žene nisu sposobne za veliki deo poslova i da nisu predodređene za uspehe u mnogim oblastima. Na svakom koraku žene to demantuju rezultatima, ali im stereotipi otežavaju put do uspeha. To je očigledno u sportskom životu. Što se tiče ženskog i muškog sporta, od uvek se više ulagalo u taj neki muški sport. Eto, mogu da navedem primjer ženske košarkaške reprezentacije koja je na svoje prvo evropsko prvenstvo pre par godina išla autobusem i iz autobusa izašla na teren. Tek kasnije, kad su napravile neki rezultat, prepoznaju se od strane države i počinje da se ulaže u njih. A jako je teško i trnovit je put da se dođe do uspeha uopšte i treba mnogo rada i podrške ljudi sa strane tih ljudi da izdrže taj pritisak da bi došli do nekih rezultata i mnogo veća upornost mislim da treba devojkama nego muškarcima. Seniorke softball reprezentacije Srbije u jednom trenutku ostale su ne samo bez podrške, nego i bez šanse da se takmiče. Nisu se pomirile sa politikom softball saveza. Sve je počelo tako što letos je otkazano učešće Srbije na evropskom prvenstvu seniorskom i devojke koje treniraju softball i koje su u seniorskoj kategoriji ostale su bez takmičenja. Ne samo evropskog prvenstva, nije zakazano nikakvo takmičenje. Zatim smo se skupile bivše igračice koje su prestale da igraju softball iz ovog ili onog razloga, uglavnom zbog te neke politike softball saveza. Bez podrške softball saveza igračice su ipak oformile svoj tim i brzo postigle uspeh. Mi otišli smo na test da odigramo kup Bugarske, gde smo sa jako malo treninga, sa našim finansijama uspeli da stignemo čak do finala i osvojimo drugo mesto, što je bilo sasvim neočekivano. Tako da kad smo se vratili u Beograd smo osnovali svoju nezavisnu softball asocijaciju da bi mogli sami da se prijavljujemo za takmičenja i igramo sport koji volimo. Nismo hteli da se borimo ni protiv koga, prosto hoćemo svoju priču da napravimo, napravili smo i sami ćemo sebe da uključimo u to što želimo da igramo. Iz ljubavi prema softballu odlučile smo da ponovo pokrenemo cijelu priču jer pre svega Srbija nema seniorke. Ostvarili smo super rezultate na takmičenjima kako domaćim tako i internacionalnim i želimo jednostavno pokrenemo sve iz početka. Pošto smo mlada i nezavisna sportska organizacija koja je osnovana od samih softball igrača, ideja nam je da napravimo neko plodno tlo za same igrače i timove, da organizujemo kvalitetne utakmice i da prevaziđemo prethodne uslove u kojima se ovaj sport igrao. Već i u posmatranju treninga se vidi da je ovo veoma zdrava i dinamična igra. Pretežno igraju devojke.
Sobol se igra na terenu oblika dijamanta, poput ovog ovde na kome se nalazimo danas na Adi Ciganliji. Igraju dva tima, to je dva tima su prisutna na samom terenu. Tim koji u odbrani je na svojoj poziciji, svih 9 igrača je u tom trenutku u terenu, a tim koji napada se nalazi na početnoj bazi i on udara. Cilj igre je obići ceo krug oko 4 baze koliko postoji u ovom terenu i kad se obiđu sve 4 baze, tad se postiže poen. Naravno, što više poena, veće su šanse da pobedite. Uspeh u Bugarskoj i drugo mesto u finalu kupa podstakao je sportistkinje da prave ozbiljne planove za ovu godinu. Što se tiče Interligije, imamo u cilju da pošaljemo seniorski tim kao srpskog predstavnika, ali formalno odobrenje smo dobile za nastupanje na turniru, ali finansijsku podršku nismo. Samostalno snosimo svu odgovornost, troškove puta, organizacije. Prikupljamo sredstva i učestvovaćemo kao tim Wildcats seniorski pod okriljem Sobol asocijacije Singidunum. Zatim je cilj stvaranje 2 mlađe selekcije koje će se pripremati za kadetsko i za pionirsko takmičenje i cilj je nalaženje lokacije za izgradnju prvog Sobol terena u Srbiji.